Sljedeće pitanje, da li se prihvatanju mevludi u islamskom svijetu i da li se primjenjuju gdje i zašto, da ili ne. Znate, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzor za nas i časni Kur'an je uzor za nas. U naš džemat mi slijedimo ovo dva izvora, časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni Kur'an je Božja riječ i poslanik pokazao svog ovo dijela šta to znači Božje riječi. On nikad uputio da se pravi takvi ceremonije za takve stvari gdje se ovako ljudi skupljaju. I najbitna stvar je namjera, najbitna stvar je ovo nijet zašto ljudi pravi mevlud. Ako pravi mevlud samo da se skuplja zajedno i tamo da se tamo jedu zajedno i nema neka druga svrh, ne obavljaju namaz, nego samo pravi ovako neko uči na ilahija i pjevaju nešto, onda ovo je bidat, ovo je novotarija i ne vrijedi kod Boga. Ali ako se ljudi su skupljali, obavljali su namaz i onda neko drži predavanje u život poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ljudi bi saznali kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio, kako je on obožavao, kako on ima odnos sa ljudima i tako treba da mi obožavamo Boga na takav način, treba da mi imamo odnos sa drugim ljudima, onda namjera je druga. Onda nije grije, zato što nama je bio rečeno treba da slijedimo časni poslanik. I ako neko tako drži predavanje, onda je u redu. Ali ako radi reda, radi navika, ljudi to pravi mevlud, gdje dolazi neko samo pjevaju, nema neka svrh, onda to je bidat. I bidat to znači nešto novotarija, neki stvari što je novo u islamu, što nema u časni Kur'an i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije radio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svaka novotarija je zalala, ovo je kao zablud i svaka zablud vodi u džahannam. To znači nešto što je poslanik nije putio, mimo toga ako mi radimo, onda to nije dozvoljeno i ja ne znam gdje se radi, negdje možda islamskih država, oni imaju praksa, pogotovo ovdje u naš područje, muslimani pravi mevlud i kada je neko umro, onda oni pravi za umrli ljudi i to ne postoji u islam za umrli ljudi, nije rečeno za takve stvari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao treba da pravimo dženaza, činimo dova, možemo da idemo u groblje, možemo da pomažemo nekome, ali nema takav naredba da bi pravili sedmica ili 40 ili takvo mevlud za mrtvima, nego ovo skup ako treba da to bude za drugi svrh i ne svrh da bi neka umrla osoba dobio svab u tome. Ne može, zato što to nema upustva od časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tome.